Nyimere tsot morena ba yatsitende uri hubonare buhurua hubonare vaya sitendera uri hubonare buhuru wabo buhuru wabo buhuru wabo murena vaya sitendera uri hubonare buhuru wabo yimere sote Ndi masiari watu wote. Good afternoon. Abari ndi jechwinga ichi ndi libuwe na habo bene bakobona zwazwino online. Let me take this opportunity to thank everyone who has just tuned in to watch this special service. Ladies and gentlemen, my name is Renaya Murwamudzimo Wahachikova, and I have been entrusted by the family to direct the program. Hallelujah. Ladies and gentlemen, at a gathering of this caliber, it is paramount important that we take the opportunity and inform the Lord, the Creator, that we are about to start. Ladies and gentlemen, I will be calling Wokotsimuhuru, Wohani Mutere, Vadeba Rivulere Mushumo Nga Tabero.
ri online zwa zwino kha kuwanga gospel online tv vhano khou ri vhona vha nga ḓi share uri vhaṅwe vha vhathu vha vhone so that others can watch. Remember na nomboro ya vhathu zwine vha khou zwi vhona hafha, we've got a limited number of people not exceeding 50. So ladies and gentlemen, let us appreciate Vho Hani Mutele vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa. Hallelujah. Livhuwa ndo evedziwa hafha pfhi ndi ṱanganedze no ṱanganedza vhathu. U thoma nga uri mini u tshi ṱanganedza vhone vhe vha ita sacrifice ngafha kha tshifhinga tshenetshi tshi konḓaho tshi lemelaho, mara nga lufuno lure mbiluni yavho vha brave nyimele yeneyi, situation yeneyi, vha ri ndi ḓo ya ndi tshi itela a proper send off to a brother, a proper send off to a son. Ri a zwi livhuwa nga muthihi vhone vho dzulaho henefha, ri sa hangwi na vhane vha khou ri ṱalela vha henefho hune vha khou ri ṱalela vha hone sa zwo ambiwaho. Tshifhinga tshavho ndi tsha ndeme, vho vha tshi nga ḓivha vho dzhia itshi tshifhinga vha ita zwiṅwe zwa ndeme zwine vhone vha pfha zwi zwa ndeme, fhedzi vhone vha ṋanga u ita hezwi. Zwi a ri kombetshedza hezwi musi ri tshi sedza ḽizhaka nḓila heḽi ḽo ri kuvhanganyaho, zwi a ri kombetshedza, we are forced uri ri ḓe hafha ri ite zwenezwi zwine ra khou vha ro livhana nazwo nga tshetshi tshifhinga. Ndi khou ri mini kha vhone? Ndi khou ri zwine muya wa mudzimu a ḓo dzumbulula kha vhone uri kha vha zwi ite musi vha tshi khou directiwa nga murangaphanḓa washu o ri rangaho phanḓa ri naye, ri ye ri ite zwenezwo. Tenda zwa ri zwi tshi fhedza zwa khoḓisa na u rendisa dzina ḽa mudzimu washu, zwa ri zwi tshi fhedza zwa vhea mushumo hoyu kha maṱhakhethakhe a hune ra khou ṱoḓa zwi tshiya hone. U nga ri mudzimu vha nga ri farisa vha ri tonda vha ri fhaṱutshedza, kha ri bonye maṱo. Jehova mudzimu wa u luga vha ri ṱaḓulu ri a vha renda, ri a vha khoḓa, ri a vha hulisa. Muṋe washu ri vha renda na u vha khoḓa ri kha nyimele yeneyi, ngauri ra zwi ḓivha zwa uri vhone vha mudzimu nṱha ha nyimele dzoṱhe. Ri vha renda ra vha khoḓa ri kha nyimele i sa pfesesei mudzimu wanga, ngauri riṋe ri a zwi ḓivha zwa uri musi ri na vhone a ri fhiamelwi, a ri hakei, ro zhakiwa, ro vhaisiwa. Fhedzi Jehova ri livhuwa u ḓivha zwa uri vhone vha hone vha na riṋe, vha tshimbila na riṋe nga misi na nga maḓuvha hoṱhe hune ra ya hone. Ri Kristo Jesu ri tshi khou thoma mushumo hoyunoni a ri koni u ya ra tshimbila kha uri roṱhe ri si na vhone, ri songo rangisa vhone phanḓa, ngauri vhone vha mudzimu vha phangami kha nyimele dzoṱhe dzine riṋe ra ṱangana nadzo. Ndi ri Jehova nḓoliso ya mukhetho wa vhone ri ḓo i vhona kha vhana vha vhone musi vha tshi ḓo vha vha tshi khou shuma mushumo hoyunoni. Tshipiḓa tshiṅwe na tshiṅwe, vhu nga vha vhuimbeleli, vha nga vha vhaambi, ri Jehova kha uye u fare vhone, hu vhe vhone mudzimu o nga vha penyisaho tshedza tsha vhone, ngauri musi tshedza tsha vhone tsha bvelela swiswi ḽi a shavha. Ne ri a tenda kha dzina ḽa vhone ḽa maanḓa, dzina ḽa vhone Kristo Jesu ḽi fholisaho dzimbilu, ndi ḽeḽi dzina ḽe ra lavhelesa khaḽo kha masiari eneya. Ri Jehova musi ri tshi khou ita hoyunoni mushumo, Jehova vha ri thuse ri swikelele ndivho, ri swikelele tshipikwa tshe riṋe ra tshi vhea phanḓa, mudzimu wa luga, tsha u fhelekedza ḽizhaka nḓila heḽinoni. Ri a vha livhuwa Jehova vhone vha mudzimu, riṋe ri vhathu ri khou yo vhona maanḓa a vhone, ri khou yo vhona vhuhulwane ha vhone. In Jesus name, and we shall all say amen. Thank you very much vho khotsi muhulu vho Hani Mutele, ri khou livhuwesa nga maanḓa vhathu vha hashu. Let me take this opportunity without any further ado, as I will be calling Gugu Vo Egi on behalf of parents. Ndi ḓo ndi khou dzhia tshipiḓa hetshi ndi vhidze mukegulu Vo Egi
vha ḓe vha ri nyeṱunyeṱu zwiṱuku hu humbula no elelwa munna wa vhaṋe, our prophet, our pastor, our worshipper, Mpho Mbau. Ecclesiastes 3:1, when I read, it says that there's time for everything and a season for everything. For every activity under heaven, whatever that has transpired, it was the right time according to the Lord. Hallelujah. Can we get a song as we'll be welcoming Gugu vo egi vachiko dangeno panda. Redarko tanganedza Gugu vo egi vachiko da apa panda. Vari nyetu zituku ngoto raro riali vo mdzimu. Gugu vo egi chifhinga ndi chavo. Amen. Ndikolibuwa uchimbiza mshumo ufuwa chipida ichinoni naho zvisongoliluwa. Amen. Mpho ndiyamudiva. Mpho nga imwe ndila ndi mwana wanga. Amen. Nga 1985 musi ndi tshiya hangei ha Muhali ndo wana huna vhana. Hava vhana vho vha vha tshi swika 5 mara muṱuku kha vhoṱhe ho vha hu Mpho. Mpho nga hetsho tshifhinga o vha a sathu ya tshikoloni. Ndi kha ḓi tou zhumbula zwavhuḓi nga November hu tshi pfhi Mpho kha tou ḓa a tou tamba tshikoloni ngauri nga 86 u khou funa ya tshikoloni. Zwa vha nga u ralo Mpho a thoma tshikolo nga ṅwaha honoyo u tevhelaho. Mpho o vha a tshi ḓivha. Mpho o vha o ṱalifha nga maanḓa. O dzhena tshikoloni tsha Tshivhulana. Zwa tshimbila nga tshifhinga tshilani tsha kale hezwi zwa sialala zwo tshina malende na tshigombela zwo vha zwi tshi kha tou dzhielwa nṱha. Mpho o vha a tshi tshina. Vho vha vha tshi mu wana hoṱhe kha malende na tshigombela ngori o vha a kha ḓi vha muṱuku. Ndo vha ndi tshi kombetshedzea u nyaga zwiṅwenda na zwezwi zwiṱuku nda dzhia nda kanyela ngori hune a khou yo tshina hone ha khou tshina na vhatukana
u khou tshina na vhasidzana uri na ene ange vho musidzana, mara ene u ḓo zhaka u fhirisa vhasidzana. Tshikolo tsha Tshivhulanai tsho vha tshi tshi fara namba 1. Arali vho Sadiki vha hone vha ḓo vha ṱhanzi yanga. Mpho a phasa a ya sekondari, o thoma Mugwayidwa, a ya Edisoni, a ya Dimani, a vuledza pfunzo dzawe heningei. Musi a tshi kha ḓivha hangenoni primary, nga tshifhinga tshilani tsha tshibulebule, ndo vha ndi tshi renga postkarata, nda rengela Lemi, nda rengela Mpho, nda ri muṅwe na muṅwe kha tou dzi ṅwalela. Ndi musi a tshi kha dzi vha primary, vha ṅwala mbudziso, vha ṅwala dziphindulo hedzilani dzine vha ḓo vha vho vhudzisiwa kha radio. Ndo vha ndi tshi zwi ḓivha zwori Mpho u khou bva namba 1, a tshi tou swika na postkarata yawe a tshi tou i posa. Hu sathu fhela tshifhinga tshilapfu u ḓo vha a tshi khou vhidzeleliwa, a tshi ya fhaḽani a tshi vhudzisiwa mbudziso, u ḓo vha a tshi khou fhindula ine ya vha yone. Ambo dzi namba a wina radio. Ndi na radio 2 dze Mpho a dzi wina nga tshibulebule. U ḓo vhuya hayani a tshi khou gidimisa zwino, ngori vha ḓo mu vhudza zwori ini ṅwana ni kha ḓi vha muṱuku nga maanḓa, ta namba ni gidime, havha vhahulwane vha sathu ni dzhia, ende u ḓo vhuya hayani ngo gidima. Ende ndi tshi pfha ndi tshi takala ngazwo zwenezwo uri ho ṅwana u ṱalifa. Khezwiḽa na musi Mpho o dzi alutshela mudzimu, ngori ndi mudzimu, Mpho u ya imbelela. Zwo bva haningei kha Tshigombela na Malende, khoḽa na musi Mpho u vho tou renda mudzimu, zwa vha zwavhuḓi. Khoḽa Mpho na musi a vha na mufumakadzi na vhana, zwa vha zwavhuḓi. Ndo vha ndi sa humbuli zwori nga hetshinoni tshifhinga ndi nga vha ndo ima hafhanoni ndi tshi khou ri bye bye Mpho. Ndo vha ndi tshi ḓivha zwori ndi muthu we a vha a tsini na nṋe nga maanḓa, ndi tshi kona u amba tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha mbiluni yanga. Arali nda tou mu foinela, tsha u thoma tshine a ḓo mbudzisa tshone, a tshi pfha ipfhi, u ḓo vha a tshi khou mbudzisa zwori vho takala, vho vuwa, khezwiḽa tshi nga a vho ngo takala. Nga hetsho tshifhinga ene u ḓo vha a tshi khou sea. Arali ndi kha vhuṱungu, ndi ḓo mu ṱalutshedza zwori ndi kha vhuṱungu, ari ndi ḓo rabela, ende a rabela. Na musi Mpho o ri ṱutshela ri songo zwi lavhelela, CD yawe yo thoma yo bva nṋe ndi Pitori hangei. Arali ndi khou ḓa gugu henefho vha songo vhuya vha ṱuwa, a ḓa a ndzhenisela, nda dzula fhasi nda thetshelesa dzi nyimbo dza hone. Nda ṱangana na luya luimbo lwa fhasi ha mungo, a tshi vhudzisa makhulu wawe, a thi ngo kona u dzi pfara vhone, ndo lila nga maanḓa. Nda ri o ṅwana u ri humisela mini murahu, ngeno riṋe ri tshi khou ya phanḓa. Ri ḓo ri mini? Ndi luimbo. Hafhaḽani muḓini wanga, arali o vhuya, o vha a tshi lumelisa vhomakhelwane vhoṱhe, ende a tshi tou vhidzelela vho vuwa hani, vha ḓo vha vha tshi khou fhindula vhoṱhe. Nga mini? Nga u takala, u ḓivhea hoṱhe. Nṋe o vhuya ndo vha ndi tshi takala, ndi tshi ḓirwa khana ngayo, ende ndi tshi ṱonga vhone yo paka hafhaḽa muḓini wanga he goloi, na ndi tshi tou amba ndi ri hai, Mpho o vhuya. Heḽi ḽo ri vhafunzi nda ndi sa ḽi koni ni, kha vha ri ndi vha vhudze ngoho. Nda ndi tshi tou konḓelela musi ndo gonya haningei Pitori phanḓa ha vhana vhawe, havha vha Tshivhidzoni. Ndi ḓo kona vhafunzi, mara ndi tshi ḓi zwi pfha zwori zwi khou ndemela. Arali o vhuya hafha kerekeni hei, arali ri na mushumo, ro vha ri tshi vha ri tshi khou, i tshi tou bva fhedzi, gugu vha gai? U dovha a vhudzisa nṋe muṋe wa haya uri ndo no ḽa na.
arali ndi tshi kha dzi ḽa vha ḓo pfha tshi ri kha vha ṱavhanye vha fhedze u ḽa. Zwinepe zwanga zwo ḓala hoṱhe hafha ndi na Mpho a tshi khou mpfoda. Nṋe kha vhari ndi vha vhudze zwo ri hei nyimele u ḓo tou i konḓelela ngori u nga ita hani, ngori mushumo muṅwe na muṅwe Mpho o vha a tshi vha a hone hafhanoni, o vha a tshi vha a tshi khou tshina ende o takala. Zwino namusi zwo itea ri songo zwi lavhelela. Ndi ḓo zwi amba sa zwe a zwi amba zwo ri Mudzimu u hone. Mudzimu ndi ene ane a ḓivha. Nṋe ndo vha ndi sa zwi ḓivhi. Vhege mbili dzo fhelaho ro vha ri nayo ro takala nga maanḓesesa. Ndo vha ndi sa zwi ḓivhi zwo ri u khou tou ḓo onesa. Mpho o ntsia ndi songo zwi lavhelela. Ndo vha ndi tshi dzi ṱongisa ngaye ende hezwo na vhathu vha vha tshi zwi ḓivha. O vhuya ndo vha ndi tshi amba nda ri nṋe a thi wo tshimbila nga milenzhe, vho vhuya vhaḽa vha hashu. Zwino namusi zwo itea. Hei nyimelo i ya konḓa mara ri ḓo ima ra khwaṱha, a huna zwine ra nga zwi ita. Tshi a bala tshinwelo hetshinoni. Ndi a zwi pfha zwo ri hafhaḽa muḓini wanga hu tonga hu tou fhufha ṱhanga ya nnḓu, ra sala ri ḓuvhani. Mara Mudzimu vha hone, vha ḓo vhona zwo ri isa hani phanḓa naho Mpho u ri ṱutshela. Ndi khou livhuwa. Rikoliwa Gugu Boigi, we thank you. Vhathu vashu vho ṱaliwa winisa na radio isi nthihi fhedzi dzi tshi ḓi swika na mbili. Tshigombela ro zwipfufhi tsha tshi to tshinywa na malende. Mara ndi khou cheka muvhili wa vhafunzi vhanga ya ndi zwone vha na muvhili mara ya zwo ri tshigombela tshi a tshiniwa. I can attest to that. Khombula dzi concert dze da ri khou dzi attend ro singa si fhele like tshifhinga tshavho cha u imba vha songo rwa lende nyana na zwino ḽa ḽi kha ḓi rwiwa lende. Gugu Boigi ri khou livhuwesa nga maanḓa Mudzimu a vhe navho, Mudzimu a vha fhe maanḓa vhathu vha hashu. Zwa zwino ri ḓo zwi ḓivha zwo ri sa muthu o bebiwaho muḓini wa Muvenḓa hovha hu na vhana hafha fhethu. And then on behalf of siblings, at this point in time, I'll be calling Makadzi Wo Lizzy. Makadzi Wo Lizzy, Saulo kha ḓi ari fhe luimbo ngo to ralo vha tshi khou ḓa vho Makadzi Wo Lizzy. Saulo muṱuku vho Benning Mpho vha kha ḓi ḓo ḓa. Mbilu yanga avulua ora belae eo iriwo tangiwa amasina
Wabarasha dzina la maanḓa la Murena Yesu Kristo ene. 1996 hoya ane nda khou ḓo amba ngae ndi ṅwana miango. Ro bebiwa ri 6 ha ṱuwa wa tanzhe ra ri vhasidzana vhavhili. Zwa zwino ya ane nda khou ḓo amba ngae ndi wa Lupedzi we a ṱuwa ri songo lavhelela. Kha vha ri ndi ambe nga Mpho. Mpho ri angeni tshikhuwani ane u vha a Pitori na ndi saidi dza vho Krugersdorp. Kha saidi iṅwe ino vhidziwa Meldas Drift. Ndi na nnḓu nga haningei. Zwine vhutshiloni hanga hoṱhe thi nga ḓo mu hangwa nga zwe a vhuya nthusa ngazwo. Ndo vhuya nda lwala. Hu tshe na hoyu muṅwe u hone muṅwe vhuya a lovha we a vha a tshi tovhelana ro mu vhulunga nga December tshipfi Luhu. Nda ndi na secret yori ndi tshi khou lwala ndi songo mu vhudza ngori Luhu o vha tshi ri o kambiwa a muthu wa ntsema. So a vha ene wo founela Mpho. Mpho vha tshi ri o founeliwa ha dzhena 30 minutes u relo bva Pitori u ḓa khou tshi khou tou fhufha uri ṅwana mianga. Ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga tshi ḓa nkhwala a ngisa hangeni Pitori sibadela hanefha he a ḓo lovhela hone kha ḽa founu. Ndi tshi swika vha tsheka vha wana uri tshifhinga tsha hone u nga ri nda ndo tou shelelwa slow poison. Lufuno lwo ya ntsumbedza lwone o ṱuwa nga tshifhinga tshi si tshone tsha dzi COVID zwe na nne nda ndo tea ndo ima nda ndo tea ndi tshi dzula ṱhaṅwe nda ndi tshi khou ya ndi tshi mu vhona sibadela ndi tshi vhona uri hani. Vha ḓivha dokotela hu na tshifhinga tshine dokotela wa dzhia malofha ita zwoṱhe a vha tshi khou ṱoḓa mini muṱambululo. Kha khaladzi yanga ane wa vha mutukana muṱambululo houḽani u khou tea u fariwa nga nnyi nga Mpho. U sumbedza lufuno a isa kha dokotela a ya tshekha imela tshiṅwe na tshiṅwe. Ṅwana mianga o vha sa ndaṱi nda ndi tshi ri ndi na thaidzo ndi tshi kona u mu vhudza a kona u solva. Ndi khou humbula zwezwino na nga dzi lockdown munna ane nda dzula naye a ya fariwa ngori milayo ya dzi lockdown yo ḓala. Nda ri ṅwana mianga hoyu muthu ndo vhudza kha family yawe ndo vhudza khaladzi yawe vha ri a vha na tshelede zwino ndi dzi lockdown. Ha ngo vhuya dzhia tshifhinga a ḓa nthusa uri ri ri bvise houḽani sivara tshawe ari ndi khou ni sumbedza lufuno ṅwana mianga. Mara zwa zwino ṱuwa ndi songo lavhelela. Ndi khou pfha uri kha vhana vha mianga ro sala mbilu dzi tshi khou vhavha. Mpho vha muthu we vhana vhawe o vha a tshi vha funa nga lufuno luyani lwa mubebi. Nda ndi tshi kona uri ṱhaṅwe ndi si na zwiḽiwa zwi tshi khou konḓa a tshi ima amba na mufumakadzi u ḓo ḓa swika a ḓa nthusa. So zwine nda zwi ḓivha mudzimu vha ri kha hayanoni maluvha oṱhe ḽene ḽia luvha ḽine wa vha u tshi khou ḽi funesa mudzimu vha ḓa vha dzhia ḽone. Na zwino rine vho ri dzhiela ḽone mara ri khou tenda uri mudzimu vhone a vha khakhi. Mudzimu vhe mulovha vha vha hone na namusi vha tshe hone. Mudzimu vhane vha kona u ita uri miṱodzi yashu ine vha i tshi khou shuluwa dzi vha dzi phaṱhutshedzo. Kha vha ri ndi vha vhudze ri vha mutendi uri Bivhili yo zwi amba uri nyimelo iṅwe na iṅwe musi zwi tshi khou konḓa zwi tshi khou lemela afho hune ra vha hone ndi tou livhuwa mudzimu. Na musi zwi tshi khou ḓifha ndi tou livhuwa mudzimu. Na hoyu mufumakadzi we Mpho a musia ngori Mpho ne vha tshi ntsumbedza lufuno o sala tshi nga ndi mufumakadzi wanga. Ndi tea u sala ndi tshi vha na khe naye. Ndi tea u sala ndi tshi vhona uri vhana tshikoloni ro na zwino khou shota a songo shavha u mpfonela. Ndi ḓo ita zwiḽa zwe munna wawe vha tshi ita zwone. Ndi ḓo mu thusa nga nḓila dzoṱhe. I know mudzimu vha kha ḓi o ntakusa vha kha ḓi o mpha maanḓa. Ndi swikelele ende thi nga neti u rabela na musi mudzimu vha tshi khou dzhia vha ngo khakhana mudzimu vha ita lufuno lwavho. Vha vha tshi zwi ḓivha uri na musi Mpho u ḓo vha si. Ndi khou humbula ḓuvha ḽe Mpho nda ndi tshi dzula ndi khou founa ḓuvha ḽe adimitiwa ya i Saturday ya vha mufumakadzi vha ri Mpho ndo mu isa doktheni. Doctor uri no
Mpho kha isibadela nda ri ndi khou namela ndi khou ḓa haningei vha ri mwalivho no milayo ya covid a itendi sibadela u dzheniwa nda ndi tshi founa ḓuvha na ḓuvha na musi mbilu yanga i tshi khou vhavha ṅwana miyanga o vha si tsha kona uri ṱhaṅwe a ngwanesa amba uri makhadzi ndi khou ṱuwa na ḓuvha na ḽithihi ḽa fara kholo yanga mara ndi tshi khou ḓi rabela ndi sa neti mudzimu vha nkhwaṱhisa nda vhuya nda ḓa nda swika fho hune nda vha hone heyi miṱodzi yanga ni khou shuluwa a ḽiṅwe ḽa maḓuvha mudzimu vha ḓo ita uri ndi vhe strong ene ndi kha ḓi yo takuwa na vhene vha vhana vha miyanga ro sala ri vhararu hoyu mufumakadzi ko to muṱhogomela ro ḓivhisa mudzimu vha i vha ri fhe maanḓa ndi khou pfha ndi tshi khou livha ndi khou pfha uri ndi zwinzhi zwine ndi nga amba nga Mpho mara hayi it's enough ndi right khou livha. Ri khou livhuwa Vho Elizabeth nangoho mudzimu ḓo vha navho vha ḓo zwi humbula uri Psalm 23 iri Yehova ndi mulisa wanga, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters, He refreshes my soul. Nangoho mudzimu vha ḓo ita ngoralo. Vhathu vhashu ri a zwi ḓivha zwa uri munna wa vhane vha vha muthu wa lufuno nga maanḓa mara hei hezwi u tshi tonga u khou baiza na mpama wa tshi nga vhuiwa naho nga maanḓa. I remember ndo invitiwa kha iṅwe ya dzi event nda swika late nyana ngori vha tshi ndzhia sa murathu nda zwi vhona zwori hafha zwa zwino ndi khou kaidziwa lwa heavy nga maanḓa. Vha ḓiwa ndo ṱoḓa u fhufha na mpama wavhuḓi badi hu tshi khou lweliwa no guidiwa no pfhi hei vhone kha vha vhe muthu wo fara tshifhinga. That's why ri tshi nga ri khou lenga u thoma afha nyana hei ndo pfha zwi tshi tonga a thi ngo dzudzanya ngori ndi a ḓivha zwori vhone vhaṋe vhafunzi zwi tshi ḓa kha tshifhinga hayi vha vha tshi ranga phanḓa na ngoho vha vha muthu wa lufuno. Hallelujah. On behalf of kids, I'll be calling Mukundi Adengeno Panda to have some few words in memory of Daddy, Pastor Prophet Mpho Mbau. Can we get a song? In Jesus' mighty name.
wonderful name of our Lord Jesus Christ. Today is indeed a wonderful day, a day that the Lord has made himself. He knew we would be facing this circumstance today. Today, we are here to remember my king, my hero, and my champ. Many of you know Prophet Mbau as a singer, a worshiper, and a prophet. But to the three of us, me and my siblings, he was our father. A man of many talents, a chef, a carpenter, a counselor, a coach, a business advisor, a husband, a father, a best friend. The list is endless. He was a man with many talents. In the house, we used to call him Jack of all trades because he literally did everything and there was nothing he could not do. I believed in my father so much to a point where I believed that he could rob a bank single-handedly, alone and without a weapon. When this news came to our attention, we couldn't believe it. He always said that he would leave his children with the biggest empire ever created in South Africa. God knows best, and God knows why he took him before his empire could be built entirely. I realized something, and I remembered his teachings. He always said that God had plans for us, and our plans were never his. He always said that God, his ways are higher than ours, and are never our ways. His last teachings were about faith and how to totally depend on God. And this is why today, as we have been gathered here, we need to totally believe and we need to totally depend on God, irrespective of the circumstance that we are facing right now. Even though it is this hard, he knows best. God has never left nor forsake my family, and he certainly has not left us, even if our champ is gone. My dad was a man of faith. He served God till the end. He never disappointed God, even when he was facing tribulations and trials. He always believed that God was on our side. And this is why we need to continue to believe that God knows best, irrespective of what is happening. And we need to continue to serve him as in honor of him, because he was a great man. And I don't believe there's any man that can be like him. I just want to say that, Daddy, as you will be waiting in the waiting area, remember that we always loved you and will always love you. As for me, as I promise that I will make you proud, I will continue to make you proud. I love you, Daddy. Hallelujah. Psalms 34:18 reads as thus: The Lord is close to
to the heartbroken and serves those who are crushed in spirit. Ndiri kha muṱa wa Mbau mudzimu vha ḓo vha navho nga ri rende Yehova. Ndi ḓo dzhia tshipiḓa hetshi and I'll be calling a brother of mine, a minister, a worshipper, Tsikomal, to come and give us a song in Jesus' mighty name. Yehova nga rendiwe. Yehova nga arendiwe, kaba mutima zitendo ngazi biwe ngoshatsona nango Yehova nga rendiwe nga vha muḓivhaho
vha zwe zwi khou ḓifha hani muzika u ya fhodza ndi zwe vhafunzi vho Mbau vha khou thusa shango vha ita zwe vha rumelwa zwone. Hallelujah. Wow, mara I was so impressed nga tshipichi tsha code hafha man. Ndri u to zwipfa zwori na tshikoloni hu khou iwa nga nḓila yo teaho. Hallelujah. I mean to say mukundi u to zwo mukundi ndri na accent ya hone ari some of us will say my father was a man of faith, but if I am mukundi, my father was a man of faith. Netofa zwori yo dzudzanyea. Hallelujah. Who said he was a champion? He was a champion. Hallelujah. Ladies and gentlemen, Proverbs 18:22 reads as thus: he who finds a wife finds a good thing. Pastor Mbau was blessed. He was not a bachelor. He was blessed with a gorgeous and beautiful lady, inside and outside. Hallelujah. At this point in time, I will be calling Mrs. Mbau to come and have a few words. I'll ask those who are next to her to assist her to come to the forth in the mighty name of Jesus Christ. This was the only wife to our prophet, our pastor, our worshiper, our minister. Hallelujah. Let's welcome her. Can we get a song, the same song? In Jesus' mighty name. Amen, amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Nikoresha batho botlhe nga dzina la mtshidzi wanga vhuya ba Morena Yesu Kriste. Hallelujah. Namusi ndo ima hapha ndifi mfumakadzi nga nṱhani yabo aba Prophet Mpho. Hallelujah. It's not an easy week, or it has not been an easy week. Banji bombudzisa, but are you angry at God? And I said, as hard and painful as it is, I'm not angry at God, because I know uringela nkanye za Morena sizombayisa. Ndiyatama uri he could be here today, but he's not. But I thank God, and I feel highly favored to have shared a life with a man that feared God so much. On Saturday, when I took him to the doctor, and the doctor said, straight admission, we went home.
ari mfumakazi wanga, I'm coming back. Rarabela. When I left him in the hospital, Bachintata, Ngantania, these COVID-19 issues, they said I cannot be with him. I have to go. Ori mfumakazi wanga, ndiyabafuna. There was never a day, whether we fought, whether he's angry, that he never told me. Uri mfumakazi wanga, ndiyabafuna. Even in pain, he would just call. Umbuza uri mfumakazi wanga, ndiyabafuna. Ndiyalebuwa. Tubangana bawe. I thank Kuanga. It wouldn't be proper. It wouldn't be proper. He's a man that worshipped God. Even when he was sick, he would say, God, I love you. Tubanabanga, to my family, Prophet Mpho gave me a family that loves me so much. Gugu, Nikolibu, Batatsula Bamutawanga, Prophet Mpho. He was a senior pastor of Victory Worship International Ministries. Victory Worship International Ministries. I know you are watching online. I want you to know the plans of God are not to harm us. I don't know what God is doing, but I know, as my husband used to sing, God is faithful. He will remain faithful. I never thought 2020 I'll be addressing him in the past. But God is still faithful. He will see us through. He always does. He always does. I don't know how, but I know that he neither leaves us nor forsakes us. To Bangana Bawe, to his fellow musicians, I'm proud of my husband. He never compromised this gospel. He stood for it. When he took a mic, there was no time to play. He understood who God was. It would be a crime if we are going to play with this gospel. It will be wrong. Because there are people who died for this gospel.